E pūmau tonu ana ki te kaupapa o te wiki o te reo Māori. I te ata nei i a te whakarewa tia atu ai e te kūnenga ki Pūrehuroa, tētahi kāri kawhe kei roto i te reo Māori. Kia tai ai e te marea te tono kawhe i ngā toa i roto i tō tātou reo rangatira. He mea rangahau te kaupapa nei e te whare wānanga me te aha, ko etahi o ngā kupu ōrunga i te kāri, nā rātou anō i hanga i te kore kupu Māori ake. Heoi he kaupapa tēnei e tino tautoko hia ana e te marea o te whanganui ātara. E kaha tautoko mai ngā kaimahi me ngā tauira o tēnei o ngā whare wānanga. Ka tino kaha rātou ki te whakahua i ngā kupu, pērā i te kupu kapu tino, i te kupu moka, i te kupu rate. Aha koa te rangatira mai o te whakaaro, tā rore tonu ana ngā ārero o enei ki te tārai, kupu Māori. He, o wai, maku. Maku, important.